Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi. Rudy T. Ken Hanibi. Kadwada pay Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tenga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning. Kada kayo amin, this is Inadi for Anyaya for RPN DZRL 639 kHz. Kumusta, 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 kumusta kayo amin, amin. Awan labas na. Ana digiti nararamid tayo for the past weeks. Ado digiti nararamid tayo for the past weeks, mga kaibigan. And in my life, at nagbibuyad, Dexy Thailand, good morning, member iti LGBT, iti Dingaras, Jackie Lou from Dubai, good, kaya amin. Kumusta kayo, amin nga sangapada. This is Anyaya, powered by NGT Multimedia Distribution Services. Nakikonektar tayo pa iti Bounce Back Network ken iti Global Pinas TV 168. This is your Inadi in the place to be. Anyaya for our very own RPN Radio Ronda DZRL 639 kHz. Anak, kumusta kayo amin pinagtutudon. Anan digiti pinaspasamak na nganin eleksyon manulang yan nga aldaw gagayem ken kakabsat. Ay, ore lang makatig-ab. Talilipas ko nga nagkape. Ay, nagimas ka din ta agkap-kape. Itatanapo nga ngani mo tan malpastikwa. Ipaspasi mo daagan iti tiyempo, di ba? Nga nganin malpas iti naganan. Summer, because agtudutudon. Kano pa nagtutudon, guys? Umad-adumatan iti malala nga masida. Ano di iti malala nga masida? Umad-adon ti talbos ti marunggay. Agtubtubon di iti saluyot jelikudni. Adot maalan nga ararawan. Adot maalan nga abal-abal. Adot maalan nga kabkabron kunada. Dati ije bagatanan je balay mi je dingras adon ti maala ijay madaman nga agtubtubo digitay kalunay anak kalunay kada digitay ada sisiit na. Inaganon kwantong Alan Agni good halo. Good morning king ka Alan Agni. Kuti-kuti si Thailand Dexy kung kunay na. Dos Ballesteros is also watching awan met lang maawat kon. Ado agririri. Awang kanu mauawa dan. Katada kanu di kita ko-coordinator. Nga nagaw-awa ton. Nasobsobraan da pa yon. Ti inaw-awa dan. Ngam di damot na panintong-tungpal. Iso nga di kita ikat agpadpadlaw da. Kuti-kutin si Kadex si Thailand kung kunan ni Dos. At amo no coordinator ni Dexy iti may sa grupo. Whatever. Takaya yung coordinate. Basta da kami mo't kada Alan Agni, kada Sel Ballesteros, kada da Sinupay, kada dumapay nga may mestro, at damapan ag-serve. At damapan ag-serve na ti teachers, private individuals, iti COMELEC. At ang meeting, may panggap pinagsaserve, iti COMELEC, lalo ka dito may mestra. Good morning. Coordinator ti Kasar, masapul ko. Kunay naman. Hindi matalan Agni, a choreographer.
Te choreograpya ti kayat ko kunana. Kan dagiti amin nga agbuy-buya iti FB Live ni Ina D, dagiti agdengdengnyeg iti RPM DZRL 639 Radyo Ronda. Kumusta kayo amin? Awan labas na. Good morning, Apo Manager Sadyan Sir Joel, kan dagiti nagugwapo nga dayam ti Engineering Technical Department. Ay, Apo, Diyos ko. Ano, nakapili kayo no sino presidente yo, senador yo, kan dagiti bababaan na, siyak nakapili akon si ka Eric Cruz. Nakapili akon si ka Jana Garcia, nakapili akon si ka Manning. Shout out kay Ma'am Marte ni Dos Ballesteros kung napagiti ni Eric Cruz kano si ka nag-shout out, i-shout out ko kano kadete Ma'am Marte nga ni Dos Ballesteros. Hamong Ma'am Marte ni Dos Ballesteros. He is fond of drinking. Datayo matakat mapantay kumamot maki drinks, mapantayo makin inistorya, mapantayo mat makikinkin na tawa, kadakwada. Kaano ka dedilas nga pinagkita mi ni Dos Ballesteros. Rowena Doliente, Damang Romeo, di Jackie, sino pa? Kandagiti Bulibol family ni Shaquille, ni Jana Garcia. Kumusta kayo amin? Anatin masida, ti sindak itataket, chicken, nakiinagawa kidigite chicken, kandete nalutong itlog nga aduti onions na. Kunana, ti kano presidente ni Eric Cruz is Pacquiao. Alak no ti kaya mo ni Pacquiao, amo maaramidak. No sino mo ti kaya ni Dos Ballesteros nga presidente na awan mo't bibibiyang tayo. Adamot mangibutos ka ni Apo BBM Sara, adamot mangibutos siguro, adamot mangibutos ka ni Manny Pacquiao, adamot ka ni Ping Lacson, adamot ka ni Lenny ka ni Kiko. Alada tayo akat na ikanti chance to vote. That is our right. It is suffrage kunana. The right to vote and the right to choose our leaders. Data ti powers tayo. May iraman na klang di arak kat na imas gayam. Iso nga mesa aldaw ang inobrakon. Kunana. Alakat napintas na tamot uri inaldaw ka nga aginom si Dos Ballesteros. Basta daiinom, di ka dinaimas lata. Di kita ipadak nga manang inom, manang shot. Basta daiinom yo, sino mang ipawil, di ba kasla pa nagbutos deta. No kaya mo uminom itata, ore bigbigat, ore parbangon, ore anapay nga oras, takay kaya mo, di ba? Kaano ka di deta kasar? Kung naman ita ni agdamdamag kasar. Ado pala dita agi kasar before the rainy season comes. Ado pay lang ngam ikang kayo man titip da kayo nga agkaskasar, agpakasar kanda kayo nga wedding planner. No agplano kayo a year before. Dagitay mat agplano iti dati bigla latta i-consideraryo iti weather because it's the rainy season again. Into next week di tayo matam mo na agtudo kasi di dinapanak yan ni Jangjang nga Vicente ni Jangjang ken ni Jessa. Kumusta kayo Jangjang ken Jessa nga baro nga kasar. J Solsona napandamot nagpaala napanak iti alas 4 ti malam. Ket civil wedding di jay ije farm ni Apo Biloria, ije Bamboo Garden tinakaheldan na inururemi ni basit ni Mayor. Idi si mangpo ni Mayor Joseph De Lara nagtudon kastauna yon. Amo yun na oras nga nalpas alas 7. Iso nga i-consider tayo Ricky Mateo kada Dos Ballesteros dek si Thailand. No ana ti oras iti ti reception ti ag beach wedding tayo. Kalapaw na dos let's go kunada. Ti kapintasan nga plano tay no inom kunan Dani umay nga sigod. Deta ti usto nga tulag. Talaga patpatsinak pala deti kuwa ngam urayag pailaeng iti text ni kuwa ni Mark Bunso Damaso di kanu nakaruar di kalman di kadi awon paginom ko awon ti pagkuak awon ti pagpaalak alang nga agalum umayat ta dita San Marcelino si Kados nga awan lapulos ti iganak uresa nga gasot nga pesos kumalaang kano mai-share kumamat di ba? When anak kuma kung kunada. Good morning Angelita Martin Pukan. Kumusta kayo amin nga kabats ko. Kasano nga rod nga mapangka agin aawis ti uri piknik.
Awan mo ti i-pitch in mo. Awan mo ti kwarta. Kwarta la ti problema. Kwarta ti problema digiti voters. Tadi ka di mano nun. Adda na ilista. Pero adda digiti pagsasaudaket. Pinagtadpo, pero titinadhana, inilista, pero hindi nakaawat. Ano, digiti pang pangagda, awan pa'y papet-pet na kanyam, alaapo, ha ha ha. Ay, good afternoon, kung kunada digito. Ano, good afternoon, good morning, gayem, o diduldulaw. Mayat nga paginanaan ditakit, nagsakit-sakak nga napan, nakiparada. Kunana. Tapi ibagbagam nga nasakit ti kuam kakinaya mo, digita si Kadek si Thailand, nga mapamakiparparada, nung amin agririri kayo mat lang ang mapamakiparada, hangkay nga mapan, aginanakalatan si Kadeksi. Awan mauray kon, tanatay met te coordinator gayam. Ano, di kiti, magbagayo ya, aya nga FB friends ko, kita nyo kadlang anya aya, kumusta kayo mat, dito'y Paway, Batak, Anapay, Pinili, Kurimaw, Badok, Anapay, adan sa mga Badok, Pinili, nutipay tinakwaak. Badok, Pinili, Kurimaw, Paway, Batak, San Nicolas, Dingras, Marcos, Solsona, and the rest of Ilocos Norte. Kumusta tayo mat RJ Mateo Arellano? Apay ngamin nasakit, sika, Thailand Dexie, mabalin met ngamin nga nagkaradap ka, haan na ay, apo Diyos ko, adalat na, digiti ipapa-insinuate, digiti ano na ganan. Gagayam ko ti FB, may panggapti ko. Into no kastoy, nga time. Excuse me. Kita nyo ti kang kanig itatan eh. I am eating na overripe nga mangga. Naima. Aham F. Haanak met agririri. Ibagbagak lang nga mayat nga mapan paginanaan idzay nana kukunada. Wen ada ngamin pwesto na ni Dos Ballesteros dita. Dete kubo na Dos Home kunana. Ijay San Marcelino ket kastaunay nga imas no kata agrelax. Kastaunay nga imas no kata agrelax ket nemas peta ag video okay kunana. Katulag mo ta baket umay kayo malpas data record na kunana. Awan nga ro kwartak. Awan nga ro kwartak nga kwa nga umay, kasano nga rod, nga umay, dala makwan, dala mabainan. Kablaawa man, deta katawa nga ni Malo, nga pangas, nga Dubai, awang babain na deta. Ape kukain nyo mat ni deta kwa, ape pagsasawan nyo ni deti Malo, Jackilo, kung kunak paikit din si ka, Jackilo. Malo kunak kuma, Jackilo mat tan, tinaibagbaga kon. Hello to you, Krishna. Nga marigatan ti kabats na nga ibaga tinagan na Krishna. Diba? Kasla taga India, kasla dati goddess dati Krishna. Diba? Ni ti deta ni Krishna kat isu ni Kati di Choso. Feeling blessed nak itabaket kunhana ni Dos Ballesteros. Alakat umay kami nga rod makifiniling blessed into no madamdama barang agda pag gasolinak nga umay. Kat inakpay ag makimiting iti Comelec. Inte agala abal-abal ina di kunada. Aywan ayat, siyempre pa nagabal-abal itatan. Agunay kayo man. Ito naman, agsubli tayo, ikaman ti chance, deti istasyon tayo, nga mangitod mo't itinapintas nga gundaway, kadigiti nagkaado nga commercials tayo, ag commercial break time man, apo engineers, tayo iti pa nagsubli tayo, pagsasaritaan tayo man, digiti makmakan. Nang before nga pagsaritaan tayo dito, tubtubong abal-abal, kadag tubtubo, nga kabron, itilikod tayo, kundi pa nagaw-awis data San Marcelino. Pagsasaritaan tayo ito, pwede tapadam nga abaling, Thailand Dexie. Agsublinto, dito anya aya, after all this commercial break muna tayo mga engineers. Agsublinto dito anya aya guys. Welcome to West Farm at datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da.
loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the president of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan Solsona, Ilocos Norte. Ket siyak, I am 63 years old, at sakit ko nga asma. But, kabayatan ti inak panag tumtumar kada iti tibicus within 2 years, kaasi iti apo, kada di kang itingitan iti COVID, ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kadeti January kalami is na, siyempre panatang uyip kada so amin. I take tibicus. I thank God nga anak nga na-confine. Because mayat met ti impact na yan ti bagik deti tibicus. So ti makunak kada kayo kabsat padasen nyo met deti tibicus ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo kadayto nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyek. Ket dayto iti bikos laeng iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey tibicus para pumiksa iti immune system tayo. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tagenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi. Ruliti ken Hanibi. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingka ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, agsubsubli tayo. Iti Anya-aya program tayo para iti Radyo Ronda RPN 639 kHz. Kumusta kayo amin nga taga-Batak, taga-Paway, the nearby municipalities. Ano kumusta mat iti pulpolitiko yo? Kumusta mat iti rekurida yo? Adda ka no, may summit ta Thailand, Dexy, dinakpinansin, idi Sabado kung kuna na ala po. Ada ko maparada, Tikeme, Eklabo, etc. Umaya nukwa, kung kunay na. Kevin Kabading is also watching. Nakadado ti agbuybuya kada tayo FB Live. Ado pe tagdangdang kada tayo iti Radio Romance. Kunay na. Thailand Dex is watching. Sorry kasi in Bagakmet nga ada. Inubrak next time. Agaapa da. Digiti gagayong ko ti FB. But still, itultuloy tayo tamo ti pagsasaritaan tayo itatanga aldaw. Anak ka didigiti na imas. Anak ka didigiti kabron kung naman nga naimas nga very high in nutrients kidigiti nga pinag tutudo umuna idi ko ma-summer napanyo kumamot pinudanan dati marunggayo pinudan nyo kumamot ti sanganan and by this time nagtubo kumamot tan iti very succulent kan nakaimimasan
na nalang to nga tubo iti marunggayan guys, naimas detan nga saluyutan. Adag sa tubo nga saluyutan, even the plainest inabraw will bring forth nutrients iti bagitay dijay. Talagang ako susteneran na because it's very high in potassium. No, awan igatang nyo iti liver, pang liver steak. Agsida kayo iti saluyot, sukat te liver deta. Agpauyo, sobra kinabisida. Naimas ti Junjun na agtutudo. Kung kuneda. Man nagado nga uong, balatong kuma, tapos tuyo, mangitugot ka nga rod, taagluto na, kunada, tutulad da, adda uong, Ken Rodel Domingo. Hello, McDonald Albano. Ni McDonald Albano, basta impos na, idi. O McDonald, agsao ka man, kat ada impos mo, nga sikat ikapipintasan nga LGBT iti dingras. Wag kat katawa kiti ko. Api nga ta nagipos ni Macdo kunak. Di kita mang buybuya kanyak iti TV, kan FB Live ko, at buybuya mat ni manang yung Macdo te kapipintasan nga gay iti dingras. Diyan sa Kayla Syra Javier is watching kunana balatong kuma kunana. Hindi nga amin. Bisukol nga maabraw, tay adot baraniw na, syempre, pinagtutudo, pinagtatalon, adot bisukol, kung namat ni Bay Pajarillo Malinay. Naimas ka, dakakeb-keb na, no, tutudo, lalo no parbangon, kung namat ni Deti Bunso Damaso. Hala po, inayayam ni Macnil Tolentino Kadeta, kung namat, ayaman naging ka. Naimas tay crunchy nga areng-eng, kasano crunchy nga areng-eng, hala po, napan, ibagbagan Bay Pajarillo nga di ka kano napintas. Kung kunan na, kaapay ni Bay Pajarillo Malinay napintas, hanggat hangka nga, paypayso nga babae, si ka Bay Pajarillo Malinay, kasano nga awagang ka napintas, kaagkagong talang. Dangdanggan, di kita agbuybuya, kan buybuyaan, di kita agdangdangag. Iti the whole world, ni Bay Pajarillo Malinay, kuna ni Bon Damaso, feeling, napintas ka no, ni Bay Pajarillo Malinay. Ang kung inuy-uyaw ni Bay Pajarillo Malinay, ibagbaga lapod no si ka Bon Vince Damaso, nagsasao ka man ti pamadakasan, bahala ka, ibaga latano ko dito. Reyna Biasa no swatcheng, aramid ka anak mo nga sa iro, mami. Sindi jay, nga si kakapipintasan, ay nga si ka, nangipan, iti dingras, ti kapipintasan ni McDonald Albano. Iti kanu Marcos ti mangkle-claim ni kanu Bay Pajarillo Malinay. Kana bibibiyang ko ita tanu dakay ti kapipintasan, di ba si ka Macdo? Isuna may nga may iparada ton sa gayla nana kunan hala apo awan imbagbagak ako na awan bibibiyang ko si ka Mark Bonbins Bunso Damaso no ni Bay Pajarillo Malinay uyawon na isuna ti kapipintasan. Ore da kay ti kapipintasan, bagyo amin nga pintas, bagyo amin nga kinalapsat, bagyo amin nga kinabanang, kinalaing, amin. Basta amuklatan. Di ba? Nelinda Erice is watching. Hello Mami Nelinda, Nina Richie Parado is watching. Nimbagpay ni Nina Richie Parado is watching. Basta LGBTQ, among pulos ti pakay so katamtingiwat na nakaad-ado ti may bagbagada iso da kapipintasan, pilingera, asyumera, amin, pilingera, antipiling, adda amin, Marites, Marisol, ni kano Thailand, Dexi kapintasan, dingras, oray ni Dexi kababaanangan, kada kapipintasan, awang bibibiyang ko, ha, di da peke, di amon, no sinot kalanglangan ni Diego, kunamot ni Deta kwa tayo, nakalalisumo dato yan, basta ni Daria Kapintasan, dito yung sarat, kunamot ni Reyna B, doon ken Jana Garcia, i-claim nyo, ore, dakay kapipintasan, no ni Ina D, nagsit-sit ti lalaki, awan maaramid yo, awan pulos ibagbaga Deta, basta kanyak latan, ore pangitak, kanyak ti karisma. Kung kaklata, di karisman. Kung kayo aming nga kinabanangan, kung kayo pa aming nga kinapintas, bahala kayo dyan. Basta siyak, ado ti mga ayat kanya. Mangluto kan at may mayat no napudot. Nuhaan nga napudot ko na Dexy. Nila ti Dexy ka man nagbisin ayan. Oray, jak na pintas. Basta naimas na. Kung namin nila ti Bay Pajarillo Malinay. Kaanaamok, no naimas ka, ipaluto ka pa ilaang ata kita man no kasanod in sarabasab mo si Bay Pajarillo Malinay. O, ito yan.
Agbalin tayo ang mga editorial itata. Irarapin kong tulat nga ba? Basta di gito'y very impertinent nga comments yo. Very impertinent. Di gito'y comment yo manan da kayo LGBT dengdenggan da kayo iti radyo. Dati nga rod. Adamay sa manan nga anak-anakak nga nalaing nga agi spoken poetry si kay Eric Cross. Pabugwang man tita. Mamis ko tay goat queen kung kunana. Alla apo lagot kayo kay Manang Leilani. Good work, Cladetoy. Then off we go for another set of commercials. Ket di ka pelang nga rod. Agkaldo ti ice water. Si ka Dexy Thailand. Kung kunada. Mamis ko tay goat queen. Kung kunada apo sanggunyan bayan. Arlan Pasis. Bibuya pa na apo sanggunyan. Arlan Pasis Agbuya-buya manan. Di man la ag-message kanya ko. No anaman ti bagbagamon. Apo, Bats Arlan Pasis. Ngam nag-enjoy ka mo ilaki Daddy kwa. Daddy Miss Gay Mandalokya. Detoy. Siguro adot agbutos ka problema adot agbutosan. Mostly kada kayong agbuibuya agbutosan. Iso nga usapan ta ita. Usapang pera. Gaputa siya may sa nga mukhang pera. Usapang pera ang pag-uusapan natin. Kuna na toy. Ang pera. Bow. Ano ba ang nagagawa ng pera sa buhay ng tao? Si Dos Ballesteros, Jack Agsasao, si Mark Bonbins Damaso, madamadak na sapulen. Ano ba ang nagagawa ng pera sa buhay ng tao? Rodalyn Andan, present, mukhang pera here. Kung naman ni Dos, kita, basta pera. Pang-sustain ng daily needs. Pang-sustain ng daily needs. Ala isot makaagas ni COVID data, paracetamol, kunay na. Pambili ng mga luho, ang anak kadigiti, daily needs, asukar, kape, bills, food, shelter, clothing, kunay na. Pangitreat iti pamilya and friends, mapangkiagiinom, palapalastog, ditakwa, panganan, Gorder kamot ti ado kwartam, pakanamat, mang kayumot kidigitay, kasta unay nga makan. Hindi nga men, nadamo boyfriend mo, papamu itreat. May itreat mo ti boyfriend mo na awang kwartam. Paragatang ti maipaay ti kailyan. Ama! Karum dati bunso damaso ang panggatang para iti masapul ti kailyan. Nakanob-noble ti intention mo Pagragsakan, digitay garampang. Kunena, digitay garampang. Siyempre, no ti kwarta, sino ko namang aming nga awan makasakol ti kwarta? Diba? Iso deta ti usarin tayo nga medium, tapno makagatang tayo. Pagbayad, weekly ta card. Napintas, ada kwarta na nana, ngam dapat napintas pangipanam. Kasi no sige lang ng sige, nga kanton maibos. Kunena, agpepayso deta ang gasto nga gasto. Aglalo no pinaghirapan deta kwarta, ngam ning bayad ti politiko tay kwarta gastuso mon. Tabagaki di rin pong indakan madamdama ta di mo napan imbunungan. Na emana no kanana kunena. Ala apo, Diyos ko. Pang-pamper ng sarili sa salon kunena at spa. Nadamo kwarta, mapamupadalusan di kita kukom. Mapamupadalusan di kita mukod mo nga nagtubuti na ganan. Kalyo na. At ma-deserve mo at nagrigrigatam nga rod. Nadakwartam kasweldo, mapangkamot agpa-dental. Padalusam, di kita rinuker nga ngipon mo. Panggastos para matrupad ang mga travel goals. Kunana, di ba? At di kita tao nga travel, ti papapanan na. At di kita magustuhan ti mapan Hong Kong, mapan ag-shopping. Sabi nga nila, kung marami kang pera, you can have anything you want in this world. Kunana, dakwartam. At dakwartam, basta nasaya at iti, nagapuan na. Di ba? Macnil Tolentino. Iso nga na awan kwartam, inak tumukul bulong mula tasango. Apo, agbalin nga kwarta. Kunana. Good for you. Ngam di na mo ilapautangan si Dos Ballesteros, oray lang kumakwa, igatang kumat itinapintas na cellphone ko. Apay, di ibaga pagbayad ti ekalal, kunana. Iti imat LGBTQ kunan ni Dos Ballesteros, pagbayad da kano ti lalaki ti kwarta. Apay baybayadan nyo kami ti lalaki, mabayadan nyo kinatao na. Apay nagbaybayad kayo.
Jerome Kit Calano is watching. Pag business, kunana. O, coming from Bebeke DJ. Pag business ka no, agbibuya pa, dati kasinsin ko, ng lapsat, ni Cleo Mata, dati ka iimasan, nga pagempanadaan, itasolsona, ngam di na may ilibre, uri lang kuma, dati pinais. Kumusta kayo kan ni Boy? Ni Boy, nga anak ni Cleo Mata, kas taon ni pinagpungpung to na, tahang kano pa'y nakasingir, kidigitay make-upan na, 2 years ka nun. Ni Dexy, ni pagking ka, 2 years, kada 10 years nga di pa'y nagbaybayad, iti make-up ko. Kung namin ni Dexy, di mo paatiw. Pag pa-rhinoplasty pa'y ngem tay naawat ko kaslang taylang gudwa, agong ko pa kay panan na, kung namin ibay paharilyo malinay, napambarak, pa-rhinoplasty si kabay paharilyo, nakangatu ti level, iti confidence ko, I am known to be inadi because of my nose. Kung adabala mo si kabay paharilyo, nga agpa-rhinoplasty, siguraduam, data rin rhinoplasty. Potangan ka, no si ka agpapautang baket, kunana, kano ti agpapautang. Cheryl Pelayo is watching. Cleo Mata is laughing. Katawaan si ka Cleo Mata. Dati kasinsin ko nga nilingling, agkatawa. Pagpa-opera nose, kung kunana. Daka yung agpapa-opera akit ko talaga nga adabasit aning-aning yo, pagpapuraw ngipen, kunana. Agpapapurawa mo tingi pa yan. Di dentist ko nga, agsublilatat kasi very rich in calcium kano, dati yung ngipin ko. Ay, adado yung bagbagayo, apagrugig pala, dati spoken poetry ka, nakadado mo ti sasauyo. Agsublita ito, kalpasan, daytoy nga, commercial, ken ag station idea, aktuman, time check aktuman, into no madamdama. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the president of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan deti tibok ko sa apo. Nasakit tibok sit ko. Deti ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung awamot lata. Usar kidi ko serket ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanahin ti di CRL ni doktora. TB ko. Iso nga ko nakide, tumano da kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot, ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga
Jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipin nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitin na kada kayo. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at enggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa 639 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi Runity ken Hanibi kadwadapay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Ayan, welcome back, Ina D. Subsubli tayo para kinati programa tayo. Iti radio, TV, kenda dumapay, FB Live, YouTube Live, kenda dumapay. This is your Ina D in the place to be. Anya-aya for Radio Ronda 639 kilohertz. PCRL. Batsak, adda kami dito ay baay. Kunanan ni detoy, apit among si Kabay Paharilyo. Di ba paharilyo, tila dala ti ibagbagana. Magustuak, di kita filter mo. Kung kunana, ay apo, Diyos ko, bay, paharilyo, ikakida gabot ti uungon. Judith Asteria, kunana, talaga nga sika, kunaman ni dati Mark Bonbins, Bunso, Damaso. Ura na di bagbagada nga kastasa, kung tula masublanan into no madamdama. Kasi ding-dinggan da tayo ti International TV, International Networks powered by NGT Multimedia. Makitam ton parada nana ket agbalin kanu nga Imelda Marcos Langana. Ure pa agbalin nga Imelda Marcos Langana. Bareng masangok to deta ket awam met ti paggasolina nga mapansi ka Mark Bonbins Bunso Damaso. Kasaritak tupay di kitay engineer mi no addan to pagluganak nga mapan ton ano ka di deta. Again and again, Adamanen, the Bones, the Judith Astira, Buybuye, and hi, hello, MJ Beng Juan. Kumusta ka manin Kasin? Ituloy ko, datay usapang pera. Kunay na, usapang pera, dito yan. Ngamno, mapukawan ka iti kwarta, kanhang kan iti allowance. Feeling natin katapusan na ang mundo. Kunan na. Peso, di ba? Tila do mga tao kat agsakit ti ulo na no 20 kwartanan. Agsakitan, tao may mo digitay Bilson. Tao may mo digitay nakautangan ni Ina din. Awan pay tay pag-inom nga inted ni Mark Bonbins Damasonana. Kunama ni Dos. Damagam kang Bonbins Damason nuton ano. Tatan kayat nung nawalan ng pera at walang naibigay, agsakit ti ulon, agsakit pa'y tinakamdan. No handa ka nga pinadalhanan, no handa ka pa'y nga pinawitanan kunana. Agsaksakit amin nga di mangan ano nukwa, no awang kwartana kunana. Dati pa'y. Pero, kunana, kasla ate B, pera nga ba ang pwedeng makapagpasaya sa mga tao? Kunana. Dati ka na yung kung akwa. There are things that money cannot buy. At daken Thailand Dexi, kung kunadamot dito, ay gore ka. Kunana dito nag-PM kanya, I am not saying we give out all the money we have at wala nang matira sa atin. What I mean is, hindi umiikot ang buhay ng dahil sa pera. Dahil amin itilubong, kunana detoy, hindi lahat ay pera. Money isn't all that we need. Money cannot buy love, money cannot buy joy and inner peace, kunana. Marami sa atin ang naghahanap
pero hirap na hirap pa rin tayo, Sir Ina D. Kunana. This is a proof that money isn't all that we need. Agpepeso ko na deta. Han nga iso amin. Hi Gemma, apay di nga rod agsasaon ni Dexy Thailand. Kunana. Kat ana amo ako coordinator ni Dexy Thailand kamapangkano agibunong. Agkukulibagtong dan kunana agkukulibagtong kano di gite po politiko. Wala akong bibiyang sa mga politikong nagkukulibagtong. Basta ti buyaan tay itatay pabuyang man Jaber. Adda di kitay videos nga inaramid nga inalaan ti footages ko di ni Sir Rolly T ken ni Doc Honey Idikalman as they enjoyed themselves may isang mission da ita Baguio City. Adda di kitay footages nga inalada guys. Iso nga ipabuya tayo man, kitan tayo man din imutek-tek man no ana deta kasi anda mo mabuya ito. Play Sir Jaber. Magandang umaga mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa Baguio City, the heart of summer capital of the Philippines. Kung saan gaganapin the Duterte Legacy Caravan dito sa my heart of Baguio City. Ngayon maraming mga agencies po dito. Nakikita natin lahat. Nandito yung community fine. Ano ba to? DENR. Tapos nandito rin yung DILG. Of course. Nandito rin yung mga regional recruitment and selection unit ng Cordillera o tinatawag na RRSU COR. Nandito rin yung mga Army recruitment booth. Yan. Maraming activities ngayon dito sa Baguio City, kung saan kasama ang NGD Health and Wellness Center na magipag-participate itong Sunday event ng Baguio City Police Force. Ayan, digita paspasama ije Baguio City, idi Kalman,
na panagipagtadtadek, naki-join the Dokhani Kinisarolity, kadagiti different agencies. It's the Duterte Caravan, Duterte Legacy Caravan, iti amin nga government agencies iti Baguio City. Palapakan tayo man apo, dagiti pagbagi tayo, aglalo da tayo nga workers, did we enjoy ourselves, iti panag, at least adamay sa nga aldaw nga da tayo nga workers, whether iti private or ano na ganan, government agencies, meron din tayong long vacation, kunan na. Long vacation, no, Domingo, anak ka di kalman. Anak ka di tata, Jaber Marquez? Lunes itata, it's May to Gayang, kinamaya owan na. Hi, Seneca Jill Aquino Gabor. Aloha po. Thank you so much. Di birthday ko, Seneca. Apay, nakabetag isem tarupam inati ko na. Ano nakabetag isem tarupam? Kung syempre, super is smile. Dress chicken. Kunan beans tay manok na. Dimet baka bado. Daka mo, ano hindi magbagayo, na dimet na kabado, kung kunada, dado ti pagsasaritaan da. Ituloy tayo man dito yan, money isn't all that we need. Kunay na. Ang pera ay isa lamang tool, kunay na, tool kunay na kayo ng asawan, may saladeto yung kagamitan to meet our daily needs, to pamper ourselves and enjoy other places. Tandaan, money is just a tool, kunana. Thank you so much. You're welcome, Tito Kunana. Ito ang mali sa karamihan sa atin. Dahil ang masarap na buhay, dahil nga masarap ang buhay kung marami kang pera. Unconsciously, sinasamba na ito ng iba. Exchanging our family and friends over the love for money. Yes, and the love for money is the root of all evil, kunana. At ang masaklap, lumalapit lang tayo sa tao once na wala na tayong pera. Sa panahon ng pangangailangan, wala na tayong pera, na mas tigas ti kwarta, basta us-us ti kadwa, kunamit ni Dos Ballesteros. Hamang anaimas iti kuano, di mumut ma-share, di ngamin? Sa nga kasagat no, dalasang kabasit ko, isong ikarkarara ko kin Apo Diyos kasi nadalasang kabasit ko relimlima gasot hana nga dete agkuhan ko na hana na imot iti pamilya makautkulat ta ata money ti money nga kastakat iyusar mo nga gumatay so agub obra ka tapno adamanim tapno adi igatang mo iti sodam na igatang mo ti crispap mo kunada nga rod. At ang masaklap lumalapit lang tayo sa Diyos sa panahon ng pangangailangan, inadi kunana. Sa te kanula umasidagan kanya Apo Diyosan intun nga awanen iti kuan at ati dini Diyos mumatan deta money. There is more than the money itself. Money is meant to be shared, hindi para itago, para pang sarili lamang kunana. Tun 60th birthday mo manen kunana. Apo, thank you so much. Every day is my birthday, Seneca, and every day you get to love me, and all my prayers and thankfulness and gratefulness kada kayo amin nga nang padaig iti panag 50 ni Lola inadi. One of the good ways to utilize or use money is use it to bless others kunana. Ti kanu may nga napintas nga wagas nga pangusaram aside from your procurement, aside from your gastos, iti pang sarili, is use this to bless others. To bless others meaning, when you are giving, when you go to charity ba, pag nagbigay ka ba sa isang sa isang kulube, kasi di pintas ka man, breadwinner ka best, kunana. Pintas ka man, breadwinner ka best, kunana. Kaana nga rod, Pablo, kat ever since ka nariga, matibiyag, nariga mo biag isong awit ana mga saklang ti breadwinner da kami mat aming agkakabsat kat agtitinulong when it comes to our finances, our bills, diba? So titinulong tayo tapno mablessan tayo, agwo-work tayo because of the money. The money iso ti pagbayad tayo ti bills tayo. One of the good ways to use money is using it to bless others kunana. Kasano? Support a scholarship if you are very rich. Support as a small business sponsorship, mabalin tayo tulungan, uno da dito small medium enterprises or scale entrepreneurs kunana isut paggatangan tayo. How can we use money as our tool in to be a blessing to others? Amo yun mapanak siyandaan
Numapanak tiyandaan, haan ngayon dito, merkader di paggagatanga. Mapan ko birbirukan dito, babakit, nga tila tugtugawan da, ket, dijay, may isa nga papaya, may isa nga kirkir nga sayot, ay may isa nga saluyot, wano sili, di kita ti ibagbagada. Thank you, Solsona, for hosting the Yes We Can. Ano, sindi at yung manong KK dat, Idi Kalman in supporting the safe, accurate. Hello ko namot amanong KK dat before nga agi mabalinta agpakwa ko namot amanong KK dat. Mabaling nga agpa-plug ina di ko nam kumamot amanong KK dat. Mabigbigla mo tan or for free election in partnership with the INPPO and Manong PD sa overall ng KK dat Ilocos Norte sir kunana. Alawad. Yata kano, thank you kanot solso for Solsona kas nag-host iti Yes We Can, iti Kalman in support iti safe, accurate, and free election kunana in partnership with the INPPO and Manong PD sa overall KK Ilocos Norte sir kunana ni Manong KK Kabataan kontra droga at terorismo. Pada tayo best. God bless you always. Love you friend ko na ni Pablo Rao yan nga nag-gown. Idi Miss Gay Banggay. Kas na debutan. Nakapintas da. Investing in an orphanage or charity works. Kunana. Di nga miem. In this way, we can help alleviate their status of living. Kunana. Hangko nga may ipangarap to be a philanthropist, hangko may pangarap nga mapanag agiton iti sponsorship ko for a scholarship grant. Ngam digijay lang, babasit. Akasano nga ma-utilize tayo ti kwarta to be a blessing to others. Kano makitam ang charity begins at home. No awan makanta balayo, awan bagas. Di ba? Makiminminulungleng kalatan kani nanang mon. Makiminminulungleng kalatan kani kabsa mon. Nga aduk kwartana. Isuntulatat agbayad din guys, kasjay. Hano ka nga blessing, data kwarta iganam. Numapan yan ti lalaki, numapan yan ti rampa, mapanagpasin dayaw mo ti barbarkadam, aduk kwartam. Ngam itibukod mo nga bagi, di mo pa'y mapakan. Anak mapukunam dos kan dek si Thailand. Mapagbigyan ti daduma, mapagbigyan aming nga karubam, nakapimpintas nga badom, ngam tibuksit mo, awam mo nagyan na. How is that? Ana ti blessing nga naalam yan deta kwarta. Kastaon ni pinagpainom mo ti barbarkadam, kastaon ni pinagpainom mo iti babarkadam, pamilya babarkadam, nakasuiswit kayo, ngam iti pamilyam, si mumulaga nga marunggay si Dana. Is that a blessing? Haano kan nga agbalin nga blessing? Deta nga kwarta. At inusar mo mat iti sabali. Charity will always begin at home. Kunana, hindi lang laging pera ang nagpapasaya sa mga tao. Tandaan na maraming bagay ang higit na mas mahalaga kaysa sa pera. Kuna ni Chinkitan, Filipino motivational speaker, nag-PM kanya, Inadi, hindi lang pera kunana ang magpapasaya sa tao. Tandaan na marami pang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera kunana. Nabara ka manen, kunaman idata abaka bransa. Kana nga nabara, abaka bransa. Deta lang ti panaka-editorial ko itata, kemerese, no anati pag-usara nyo, di kita kwarkwar tayo magkidi, ngam ibagbaga klaang, no ana digiti points, digiti ibagbaga comments, digiti padpadalada through our email. Our email, iti NGT Health and Wellness Center. Ado digiti sumang sangpot, nga in-email tayo. No kasi nga agda discuss tayo nga bambanag. Ay nagpangit kasjay agpapainom ka ngem ti pamilyam asin lang si Dada. Ay Diyos ko madiade ko na. Adoming kakasta painom nga painom. May gatangam dati liempo. May gatangam dati chokstugo. Digiti babarkada da. Ngem di pinanawan da nga pamilyada. Awam mo pulos, di ba? May gatangan na pa iti motor, tay jowa na. Diba? Apo Silver, naigatangan na pa iti balay, napatarimaan na pa, di balay da. Ngam di balay da piman, awan pa iti imbati na nga para buguong, awan pa imbati na nga para bills. Kasanong nga nagbaling a blessing, data kwarta itata.
Nakapimpintas nga rumrumwar. Nakapimpintas aming nga bado na. Aming nga cellphone na. Amin. Tunukwan, agsubli, nga. Adape, agited motor, di ba Alan Agni, kung nanamot. Tsaka mo ano, inikan ni Alan Agni, ti jowa na. May gatangan, dati lalaki, nganton si ka, agkid daw, adus sa una, agpabuya, kung kunana. Ay, apo. Gudaw, ana, agkakatawa ni Sir Silver. Ni Alan Agni, chinelas lang, ited na. Kung kuna na mga kasta. Chinelas ka no lang, ti ited na. Oh my God, nakaado nga dito magbagay when it comes to money. Think, kuna na. Reflect, apply. Kuna na. When it comes to money and to your blessings, pera lang ba ang nakapagpapasaya sa'yo? These are the questions. Why not use this to bless a person in need today? Hindi nga men. Ape nga, dito usaran, dito ang kwarta. Baka ni nanang nga kasagat halagon uni, kaya namot ti mapan agpa-check up piman. Baka ni tatangkat masapol namot nga pangipunan. Baka ni kabsat kat awang mo ti pagplete na nga mapanlawag, kat mapankuha, adanas kat nga mapan na isayangkat. Baka ni kastoy kat, baka ni kaanakan, kat ada mo pakasapulan na. Kasday, di ba? Ituloy tayo tutinto no bigat dito pagsasaritaan tayo for the love of money is the root of all evil. Kat man money matan. Ko-coordinator mo latan ti mangmangugan. Kadigiti AFB. Di nga men, kasi ka Silver, ano man tip makarelate ka manon. Di tayo kadpay mapan kay Sir Biko, mayat ti promo, dang ako na bakit? Kuna naman. May ti promo ti kay Sir Biko, itatanga talaga, buy one, take 3. Buy one motor, take 3. Kuna na. Take 3 candies. Kuna na. Kumusta ka, Apo Tres Verdejo? Ay, Apo, ti Doc Hanis Tibicos, guys, kat magatang pailangan ka digiti Drugstores Association of the Philippines. Buy one, take 1 for your immunity. Catherine Casillo, Belong is watching. Hello. Kada kaya amin. Ay, Nagalisto, iti pasamag ituloy ko to dati for the love of money into nubigat. Thank you so much. RPM DCRL 639 kilohertz Radyo Ronda. Kadagiti amin nga agbuy-buya, agdengdengeg. Baka tunubigat apo makasama natin si Engineer Rolity, si Doc Honeybee, si Lola Beshe and Lolo Rocky kasi medyo nag-busy tayo itata because ado nga talagang di gito ubara tayo. Kaya't ko di kita chikinini tarupam ikit ko na naman deto. Hanga chikinini deta binta no kataawag na. Iti technical department, iti relay station tayo, iti bounce back network, dagiti affiliates tayo international TV, Global Pinas TV. Thank you very much kada kayo amin. Maraming salamat po. So this has been Ina D in the place to be. Anya Aya. Till tomorrow, guys. Bye. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da.
Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti politiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang karuba tatinggen. Tigargaragik ang programa dito'y RPN Radio Ronda sa Istres 9 ang pagpusipusan kadigita radyo. Umay magparparagsak ken manglilinay kadigita ikayulutlutuin. Daina ni Rolity ken Honeybee. Kagmadapay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat aging gana alas 12 iti teka ti aldaw. Lunes aging gana iti biyernes ito'y nalataken kaunaan ang radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan, it's just pagkakatawanan